pas i najbolji pas. 61-godišnji Miodrag Tomić iz Žitorađe kaže da ga je glad naterala da ode i obračuna se sa zamenikom predsjednika opštine Stanišom Đokićem. Oni su još pre 4 godine potpisali ugovor po kojem Tomić ustupa opštini njivu, na kojoj je sada stočna pijaca, a Đokić, tadašnji predsjednik opštine, obećao mu je zaposlenje. Biće, a onda sad ne može, sad imaju reizbornost, sad imaju sastanak, sad imaju ne znam koje konsultacije sa kojim strankama. Ja nisam išao stranačkim putem, ja sam hteo, dao sam njivu za radno mesto, a ne da preko stranaka, koliko je koja stranka jaka, da bi dobio na taj način posao. Tomić kaže da je više od 50 puta zakazivao sastanak sa Đokićem. Kada je stvar izmakla kontroli, obavestio je i policiju, ali niko nije reagovao. On kaže da se i pre incidenta još jednom obratio policiji. Opet su me poslali da pitam onoga koji me nikad nije hteo da razgovara sa mnom. Ušao sam, nisam čekao više u red, ta kultura više nije vredela, jer koliko puta sam čekao, pa su prošli pored mene, imali su druge preče obaveze. Samo ja sam ostajao na cedilu. I predsjednik je rekao, izlazi, a ja sam rekao Niletu, mislim tom koji je meni obećao, da on kaže u čemu je problem, kad će počnu da rešavaju to. I onda sam pukao i više nisam, nasrnuo sam na njega. Zamenik predsjednika opštine Žitorađa Staniša Đokić nije želeo da govori o razlozima zbog kojih ga je Tomić napao. Predsjednik opštine objašnjava da je Tomić ušao u njegovu kancelariju za vreme sastanka, ali da on ne zna razlog zbog kojeg se incident dogodio. Cena poziva kojim se bavimo je i ovakva, znači moramo da se suočimo i sa takvim situacijama. Nadam se da to neće biti praksa, ali, Bože moj, moramo i malo o građanima da vodimo računa kad obećavamo, kad dajemo neka obećanja da ona imaju smisla. Građani Žitorađe nerado komentarišu ovaj događaj, ali ne osuđuju svog sugrađanina. Donekle možda je opravdano. Ako neko nekome smeta, ne mora da ga vidi i da ga tuče. Ne znam, nemam ja komentara, ja mislim da nemam komentare. Tomić je pušten odmah nakon saslušanja u policiji. Prijava protiv njega biće podneta u redovnom postupku. Nezvanično saznajemo da je ovo njegov prvi prekršaj, dok je protiv zamenika predsjednika opštine do sada podneto više krivičnih prijava.